South Africa matshana amahle ngathi akithi ngiyanibingelela usakhile lo bafowethu ngicabanga ukuthi niyazi bafowethu la khona usakhile kusuke khona inkinga angazi ke bafowethu kodwa phela uNkulunkulu sabela izipho ngokwehlukeneyo mhlawumbe nami angambela khona lokuthi mangibe umcazuli wabantu noma ngibe umsizi wabantu kuhle ukusiza umuntu bafowethu ngila ekhaya ngicela usigodla isibongo kunodaba oluthanda ukuba nzimanyana khona engifisa ukuthi nani South Africa ke sibonisane nganza kithi siqhamuke nesicazululo bafethu usakhile yedwa noma hlezi ngisho akanawo amandla nginomama la umntwana ngathi ukhona inkinga ekhona ngizocela ngikhuluma naye ngizomfihla ngifuna ukuthi ukhulume naye nizwele nani bafethu ukuthi mhlawumbe manje sakhile siphuma ngaphi dadewethu usabona yebo bhuti njani sisi ngiyaphila njalo niyaphila sakhile ufikile qathatha ekseni umemeza igama lakho wafika noma umemeza igama lami hlezi ngifika chaza tata kwenzakalani umntwana umntwana ngithola ukuthi nge-29 ngambamba kade ethi unesitolo engabuyi ngambamba ngathi ngimbamba emqashweni lo akandlovu okay ilungile fine noma siphuma isibongo okay endlini engahlala umuntu ngifica uphuma khona umfana kodwa baphuma ngihlukana mangimbuza umntwana uthi uphuma apho uqala uyathula bese yangitshela ukuthi igama lomfana ukuthi ube nobani wazi kimi bayajola okay bathi bayajola mana bejola benjalo sisi okay ifani siyazi ukuthi ukujola kodwa ke igama lisebenzisa nje manje lo mntwana masikhuluma ngomntwana sikhuluma lo muntu othi uyajola bayajola umuntu oneminyaka emingaki una 14 years angizwanga una 14 years South Africa ingane na 14 years intombazane itshela uma wayo ithi iyajola okay kulungile angwazi kumthetho bafundisi angiyeni expert on isicount izinto zomthetho ngizocela South Africa mhlawumbe ngingenela khona mina ngizela nje ngoba inhliziyo yami ihlungu uma uthinta umntwana wentombazane umntwana nje inhliziyo yami iyashaya ngizocela uchaze dadewethu kwasekwenzakalani emva lokho ngahamba ngaya kubo kamfana okay uma ngifika kubo kamfana bafike bamkhulumela umfana basho ukuthi ingane yami eyisifebe iyona ilandela umfana egama eqinile okay umana ngathi dadewethu okay joleni kwabo ke lokho mina engakunderstand kahle ingane na 14 ijola kanjani mhlawumbe mina ongazi semuva kakhulu kukhona mhlawumbe ukulalana noma ukuthintana mhlawumbe uma private party mhlawumbe ukuthi ufuna si-check mhlawumbe ukuthi ikhona inkinga mhlawumbe enzani noma bayijolela nje wanakho bahambisana mhlawumbe yabo angazi ngichazela lapho ungamisa umntwana kudokotela ngitshela ukuthi kulaliwe kodwa ingane ingitshela ukuthi ubeyishutheka iminwe hey umama uthi umisile umntwana kudokotela South Africa udokotela wathi ulaliwe ingane ithi umshutheke umuntu angazi mina ngazi ukuthi into nje uma siyangena esithweni sangasese sekuyirape le angazi ke njengoba ngisho South Africa ngicela ngingenele nini okay ngizoyenza ibe mfishane lento ngoba manje inhliziyo yami ihlungu kakhulu yabona when it comes to izinto njengalezi zezingane bafowethu asivikeleni ingane zethu ngoba zikusasa lezo mana ngoba mhlawumbe nje sisoba ngilanje nami ngidiniwe kangaka mhlawumbe ngidinela ingane ezincane ezo2 njengoba ushilo ukuthi umntwana wakho dadewethu wentombazane una 14 years umfana unangaka una 11 12 ungaka na 23 years 23 years umuntu ona 23 years thandana kana 14 years bathi bayajola okay hayi mina mhlawumbe ulwazi ngenalo okay icala ke sisinjenga manje kwenzalana ecaleni icala livuliwe icala okay uma ifika ingane emaphoyiseni ifika ithini ku statement sayo phela yayisenza iyodwa yona nami ngabhalisa sami okay ithini ingane ithi bajola okay angazi noma umthetho uyakuvumela ukuthi ingane na 14 years iyajola angazi kodwa njengoba ngisho ukuthi idinga iSouth Africa ingenelelo icala elikuphi senkantolo eNgwelezana senkantolo eNgwelezana okay umthetho ecala uba umvelasi angazi South Africa okay bekufanele icala libuyele nini uthe umsheshe uzofika kusasa ngoba kulesine sithathe nengane umshushisi ufuna ukusibona okay angazi baba umvelasi msesho omkhulu mina amaphoyisa ngiyathemba ngwabonile ukuthi asebenza bafowethu asebenza impela amaphoyisa ngiyazi into njengalezi ukuthi angeke ahlale nazo phansi angeke ngiyathele ngenyawo into engiyithanda abafowethu ukuthi uma nje wathi cheze entweni njengalezi amaphoyisa agcuma ahlala baba umvelasi ngeke ngisho okuningi ngawo nje ubusushithi umsebenzi wakho impela uyawenza uzofika la kusasa okwami nje ukuthi kuphela sibonge ukuthi cha kusekhona amaphoyisa futhi amaphoyisa lampange nje ngiyazi ayasebenza futhi afuna ucamango njengawo nje umzali wengane ikuphi ubukufisa ma kweze bengifisa ukuthi umfana jazz umfana ukuze nabanye bezothola isifundo
Niyezwa njalo bafowethu ukuze nabanye bezothola ifundo bafuna ngicela ixesha nje lento mina ngesingami akekho umuntu othiwa i-girlfriend ona 14 years angazi kumthetho angwazi akekho umuntu ozothi i-girlfriend 23 14 years yabo nje lonto lo umalume usomncane nomalume kodwa ngisho ukuthini bafowethu asiyeke ukuhlimeza abantu besifazane South Africa abantu besilisa indoda ngempela bafowethu iyavikela ayilimazi angazi bafowethu kodwa ngiyacela lawa abazi umthetho ngicela bengithinte sibone ukuthi udaba lale ekhaya mhlawumbe elungiswa kangakanani okay bafowethu ihlungu lento noma kuthiwa ngithatha isadi kamama kodwa uma ngibuka i-age gap yabona into leyo ukuthi kukhona into engahambi kahle lapho angazi ke South Africa ngithe ngifike usakhile ubiziwe wafika wenza umsebenzi ngoba uthi uNkulunkulu ngiyacela bafowethu asivikela abantu besifazane bantu besilisa no bafowethu yabonga usakhile uthi inhliziyo yami kakhulu Ngilalele ngani zakuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu cofa subscribe button kule channel yethu ekunqa phambili umgosi ngani zakwethu ke nako ke lana ke umfowethu ke ucela umbono wakho kulolu daba noma cishe kulesi sigameko esike sathi senzeka ufuna umbono wakho ukuthi lokhu kungabe maku kanjena kumiswa kanjani mina ke nawe ngicela sihlangane lapha kwi comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button usilandele kule nkundla yethu umgosi ngiyacela siphinde sihlangane kwi video elandelayo sikuphathele lezi zindaba nezinye futhi ezihlabahlosile danko